namhlanje uzama ukuthatha nje point abemaningana ake seshe uqiniso kusasa sincike kakhulu le nkonzo impartation bese sihlukana lebe sikhuluma ngayo ku 1 Corinthians 5:27 beku definition yebandla ukuthi ibandla masisithi siyibandla singeni somzimba kaKristu siyona lento abantu abathi umzimba kaKristu sizelwe kule nto ukuba sizoba umzimba kaKristu futhi amadimoni nawayazi sengawudlala lo mdlalo ayazi ukuthi thina asibona abantu bokuthathwa noma ikanjani ngoba thina siwumnikazi walo ibandla likaNkulunkulu kubalekile ukuthi bonke ngelabo bantu abanjalo abayipractice impilo yokuhamba njengomnikazi wabo okuKristu ngithe impawu zethu uthando ne nokunakekelana impawu zethu lezo ngisho mina ama feelings lento ngizizwa namhlanje ngimthanda cha mina ngisho lokho umthando noma ama feelings ephika angisho nento yokuphithela ukuzenzisa ukuthi maye khona okhulume kahle maye ngasekho ukhulume ngekwazi uyikhuluma mathi ukhona maye khona uyiphika ukuthi awuyisho awuyibekanga kanjani mina ngisho uthando lokuthi labantwana wabehlabelela abazona isigora abanayo imizimba yensimbi kusasa bangahlaselwa yilo sathana obehlasela wena ngoba usathana ozingela thina sonke la usontweni uyedwa alihlukanga mhlala abantwana beshayeka njengoba behlabelela kanje wabanye bathola into abazoyixoxa nabazofakaza ngayo bese beyakhohlwa ukuthi uthando liyakwazi ukweqa isiphambeko somuntu uthande yena khona enesiphambeko njani yabona mposo masikhuluma ngothando sikhuluma ngento okwazi ukuyenza umuntu manje ubona cha ubuthakathaka bakhe yilowo behlule kodwa ungaphezi ukuliveza uthando ngoba uthando luwuphawu lokuthi siyibandla uma selungasekho uthando sibizwa ngethusi nensimbi ekhengezayo ebangumsindo ngamanye amazwi uthando ilona into eyenza sibizwe ngokuthi siyiwo amalunga omzimba kaKristu angisho mina leyo yobungani angisho ukuthi ku-wrong kwenzeni labantu abamagroup athile ebandleni khona igroup kabanibani khona igroup kabanibani yabona noma bafika beyile group noma be-WhatsApp abawhatsappana bodwa yabo kune-WhatsApp group yebandla makukhuluma umngani wakhe baphendula bonke abangani bakhe then bathula abanye angisho mina leyo nto enjalo nakuwe shekthini bacula lo onabangani abaningi babhekha bonke bacula omunye abangamthanda ungakufuna bawabeke phansi angisho mina lowo doti lowo ngisho mina uthando lukaNkulunkulu oluphawu lwebandla hhayi ama-feelings ukuthi ngizizwa nginjani ngaye lento ayikho ngalo kodwa ingoKristu ethanda ibandla angithi nathi silandwa sikude silandwa ngothando asiliphindisele kwabanye lolu thando esithandwe ngalo ibandla liyathandana bamfundisi ibandla liyathandana ibandla liyathandana uphawu lwethu lolo uphawu lwethu uyazi ukuthi bangakhambela ukuthi ibandla kufanele lithandane lize lifike esigabeni sokuthi aliqhudelani nangeziphiwo zakamoya ngoba lithi iBhayibheli zondelelani iziphiwo zakamoya ngoba ngazo kwakhiwa ibandla mhla saqonda ukuthi ohlabelelayo usincikise enkosini hayi ukuba lokula kangcono kunalokalile ngoba lento ukuthi kuneculo elimnandi maliqala ubani
ukudumisa inkosi isebenza ngendumiso ngoba bathandekayo umoya ogudeka neziphiwo uyalenza ibandla lingakhuli